sama gavina wacho mano mkawo okang' ne nek makoch mane itimo kod Paul Mackenzie ibiro donjnegi. Nolako jatend migawo mar Kithure e kinde mane gitimo limbe kaunti ma Kilifi. Jatend migawo no medo negi biro medo dhi mbele kod kunyo liete ma odong' e bunge ma Shakahola mondo gitiek yudo ringre ji duto mane oikuno. Kindiki bende nosingo ni piny owacho biro kawo puodhono kama koro gibiro gere hembko mabiro bedo kaka rapar ne nek makoch makamano. Mabiro mana ndalo achiel tok piny owacho chaka yanga chenro mar miyo jogo manowito anyuolagi kaluwore kod nek mag Shakahola ringre maggi. Wale wote ambao walisababisha vifo vya watu wa taifa la Kenya watapatana na sheria. Wauaji wakiongozwa na mshukiwa mkuu ambao tumemkamata na wale wenzake, tutahakikisha kwamba wamepata haki ya milele, wamepata hukumu ile ambayo itawasukuma maisha yanayobaki iwe ni maisha ya hukumu. Ambao kwa njia moja ama nyingine walihusika ama walikataa kuchukua hatua mpaka wananchi wa Kenya wakauawa kwa njia ile, vile vile tutawachukulia hatua. Kuna tume ambayo ni tume ya rais ya kuchunguza mambo hayo, na hiyo tume wakati kesi itaondolewa kotini ndio itatumika kutusaidia kujua ni hatua gani, ni maafisa gani tutastaki, ni maafisa gani watafutwa kazi, ni maafisa gani watatajwa kwa umma kama watu ambao walikosa katika kuadilika katika kazi yao mpaka watu ya Kenya wakapoteza maisha.